Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag na oras siya amin, gagayem. Shout out kada kay amin, anaaya tamang tartarabay karagiti drama mi nga ulay daytan kaka, anara artinamnama, ken kamanong Roger. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan arapauluan, awan aridenggan. Dito'y drama tayo, ulay daytan kaka. Ay na, amumaray. Ay, nasarakan da ka na. Di paglamlam mga ni Lucita kin Mario. Ay, aguray ka. Ay, aguray ka. Taga Manila ka no da jay. Ay, ada sa awa na. Isuwag lamlamang da tanda sa awa na. Ay, na, aguray ka. Angamin tada ibagbaga. Ay, na. Galo dyan nangampun iti anak na nang tun iti 5,000. Iti tao anangampun kasjay. Ay, aguray ka agamin. Ay, aguray ka agamin. Din na agamin. Gidgidan kayo, man. Kasano kayo ngay ang makapagkinawatan? Damad lang na awatan yaw, titunggal may sa, Ay, mas daawak, Ay, wala na tang kaka. Apay bakag, anya lang unay tinagsaritaan nyo kan ni Maring bakla. Nakasla nakapatpatagla unay. Awan ngamin ti mayat ngagpabusoy ka na kayo. Kasla mas importante iti bagat tunggal may sa ka na kayo. Imbagak nga rod anasarakan dan ti paglumlumangan da Lucita kin Mario. Anyat ko na ngay iti dadyan ay bagam. Kada mo topic na sa balay. Just kay, anya ngay na itatapik na. Diyak nga rod na awatan unay. What? Kasano makapagkinaawatan kayo, kat agid-gidan kayo ba't nga agsao? Awan ardeng ganon. Ayan niya nga agpaisudye kunana. Siguro, no damagak mat kan kuwana no anya jimbagam, saan na mat nga ammo? Ay unay daytan kaka. Pinalpaliiw kayo. Awan maawatak iti ibagbagat itong galmay sa kana kayo. Ngamin, agid-gidan kayo mat. Apay, saan ka amareng-rengan, bakit? Kinuada nga ron ibagbagak kin kwa na. Adamat ibagbaganakin ka. Ngem, saan mo mat gayam anaw awatan? O, day-daytan kaka. Orela ka manuninanang ti agulima kan. Nukas dya saan ngagsardang na dya bakla alakay, ngagsasaw. Mas daawa ka. Ajay ki di bagbagak kin kalakay, ang mga numalipatak, napatagmat ang amuam daytoy. Taano kasta nga istoryada ako, amumut ibagbagam. Saan ka nga grupo amut talang. Dindak mampay, taday bagak tata, ang mga numalipatak. Ay na, napatagmat ang maamuam dya ibagbagam. Ay na nang napatpatag ti ibagak. Ay na. Intun Sabado ka no pilas na dapat radio ni Padaya. Hindi ni na asyang. Sigurado adak agulo, ti mapasama. Ay na. Duwaran, ngagpaiso tilapayang kao. Ngam, may salang ti kabaalan na adenggan. Una daytan, agid-gidan kayo mo't lang agsaon. Aputek salangan tilapayang kao. Tawan mo't lat mauawatak. Awan aridengganan. Una daytan kaka. Amo bakit? Agpada kayo talaga iti dahi bakla alakay. Isong agbagay kayo agsangaw na matirang matibay. Anya ti sasawumot? Wanda kaya tiyong ibaga. Ibaga yung latan nga awan preno nga oray ang dapat agsasaw. Sana nasayaan na ito. Awan no orayak pa'y amalpas ngagsao. Kaano pa'y ngay ay may bagak mo ti kahit kung ibaga. Malipatak tumuto na. What? Pagam bakit? Bading arod mo ti makikitgidan ngagsao. Tawan mauawatan. Sayang ti bandog mo asumanao na awan mo't maawatan ti pada matao.
Ayun ay daytan kaka. Denggam po'y ati ibagbaga ti kasasaom. Kat intunal pasen, sumublat kamutan. Kasanod no sa namalmalpas. Akasi ti dayja bakla. Daytan ti saan mo tultuladen bakit? Tasaan anasaya at ti tao, akanayon as sumalingbat. Binabastos ti kasyay. Ay nalakay, saan nakabastos Ti kunam, gamsyakon ti mangibagbaga, binabastos ti kasyay. Huh? Si kalaang mo ti magibagbaga iti kasta. Awam mo ti ibagbaga na kanya. Alangan mo't nga iparupadakin ka. Saan da kayat ti mang pabain, isa di ti ibagbagakin ka. Anya? Isa sakon ti mang ibagbaga ken mang dildillawken ka. Tanasaysaya at ngam ti sabali pala tao ti mang dillawken ka. O daytan kaka. Ala tatang, kababain ni nanang. Apayaya, Isu ti tapik day je basketbolan. anya nga men tinaramit na apasol. Pinanaganan dan iti saan ngagpabagi. Ti kaya nakanukot isulatan ti dingdinggan ti tao. Anya, Kanayon nyo man nabagbagaan tatang. kanayon mo tabagbagak. Basta saan kay lata mauma amang bagbagakin kwa na. Tapno kanayon mo't ama palagipan. Bareng ininot ama ikat na tikas diya kababalin na. Kababain na talaga. Uray kat nga minun na diya bakbaketan. Kababain nga rud tatang. Tinasayaat, tulungan dak amang bagbagak ni nanang yaw. Amin tayon, iti kasta, napigpig sa ti puwersa. Ay, uray daytan kaka. Ay, bare, impagta nakita ka. Anday baga. Ay nasaya ta nagkita tamare adamot ibaga. Ma'am, hindi nakasaan pa ni Lucita. Iti pagtangan da. Ay mas Pinagsasawa daawak mo't lumaban pa lang may natangsit pa lang kay sulang arudin Napuskol kit di nagbidot. matinupan Punot ako ng mare. Ay, o siyak na dyan, sinipak-sipak Ay, ko nagyaman na. na kadiday dumudong ng badyat. Kaysa tisang kaibaga ni Marita. Kontrabida ko na ni Marita, iti biyang ni Lucita. Iso paragransakan, iti parang kabilda kani abirat na. Siguro nagkinkin nuntra na gijay nga gabira. Kagulgula or ti pamilyada. Yakla kayat tikas jay sika. Presyak bet Ne. Naimasan tamutin tinagsarsarita maray. At dagaya min nagataan di tastar. Ayunay daytan kaka. Ay, napan ka pa naging matang iji-iri ti sukakan asen. Bakit? Alangan mo takas tilangak ama pa ni jay ihili Apay nga roda nakabaybayan ka. Uray daytan kaka. Nakiapakan samat di tadalan. Ay, saan na ka man nakiapalakay? Ore kastoy-kastoya kakit kita jak ugali ti bakyat apa. Ugalim, ti sana dungeg, iti kasarsaritam. Apay kiti ajak dengganan ngay kakasarsarita nga rudmat. Imbang na damaw awatam ka na kwadla, kat ibang kam no daduma. Unay daytan kaka. Inidipkaon, jay lutlutwag. Radyak mutin mo, uray na tasuka ka na sa'il. Ay nalakay, nasalaw ko tay kumari ta abakla alakay, kat nagpinpin na damag kami mutin Maday, imbang na naawatan nyo ditong kalmaysa, kat agpada kayo ngot abida. What? Awan mayat adumngeg ka na kayo. Agpada kayo, at ti kayat na kat isulag di sumanao. Unay daytan kaka. Oh, panyang nga may padamag mo ang nagsalitaan niyaw. Adangar daw awatam. Awan! Nanang, anadan nyo lang, ti panakisarsarita yung karagiti at tao. Anya ti kayat mo asawan. Naitay ko, nanang, saan nyo kayat yung pabagi? Ti kayat yung dakayalatan ti sumanao. Iso nga, inot da kayon, aliklikan. Anya. Apay, di yung madlaw nanang. Naitay chismo sa ijiili, kat liklikan na kayo pa yun. Ay ni Linda. Una nang, chismo sa paretan. Ti kayat na ngamin ka agchismis. Diya mo kayat. Iso, aliklikan na kayo. Ure mo tay kumari o iji kabangibang nga ili, ni nanasinyang. Mangin inotan a lumiklik ka na kayo, tam marengreng ka na. Kunamot no asino day jay. Ure dito karuba tayo ka. Medyo liklikan na kayo. Ni kumari bakla.
Isulangan, ti mayata magisarsarita ka na kayo, tapadayo na niya, asaan ngagpabagay. Isu ano da kayo tinagsaritan, awaran aridenggan. Ay unay daytan mate. Apay matagi natatawo, taliklikan da kalakarudan, nila pa tagariwa. Ay na mare. Nila kaya ti makisa. Ay apo kasla dala perfecto. Awan laki di tararamidok adakos. Saan na ka masayangan ka na kita gagayin? Ay, laki di pagkatakunan mo, ti tao nga agin diti. Ang kirigat na kit, no kasapulat ti tulong na. Ay oray mandidak pagan ano. Ta adamot pamilya ka mangipat-patag kan makaawat kanya. Asino na ba't niya? Ang Ay, abukon mare. Ay na. Oray man no kagura dak. Ay sakbay amalipatak. Ibagak mo siya ibaga. Sakto mo na mga ibaga ti kayat ko. Ay nadenggan na mamamare unay dayta. Paya, tarag sa ukang amit kit ti kayat mo si kalatan ti muno na kin Ay kanusika ti kasta. Ay naawan aridenggan mo kin ka. Awan aridenggan kin ka. Ay na. Balbalitada mo. Si katawan aridenggan. Siga. Na. Siyak man itan si balitada. Siyak Na, kano si ka mo balitad. Siya manad. Ay dang nga kamot. Adi mo balbalitad ti bagbagam Agpapakumbaba ako at tanggin ka ti kaya mo. Parawan ka man lang. Ay, awan bain mo mo. Anya ngay itabakal. Lik-lik-likan rakan. Tadi mo ti dumngeg na takasarsaritam. Binabastos ti kasday. Nagapa kayo pa yun ni Maring abakla. Gaputa awan mayat ngagpakumbaba. Ti kayat titunggal may sa kada kayo. Kat iso walo si kalangan ti sumanao. Awan mayat adumngeg. Ti kayat yu adwa. Magbagiulatan ti sumanao. Da kayo lakit nga rudan tinagapa. Di na madenggan gayam ti bagbagak. Pagpada kayo. Pag pinabus oy kayo mata. Tapno awan rire. Kan. Tapno mangagyo titong galmaysa. Puturay tananang. Didilawon tay tao asungpat. Sao. Kababain ti kasjay. Kan awanan bain. Unay daytan ka. Iso nga ro na magbagaan ra ka. Tasaan mi akaya taliklikan da ka. Punuti ko na ni tatang nanang. Iba inanda ka. Tanapatag ka kada kami. Saan mi akayat aguraan da katipada a tao. Ngam da kamin samot ti guraan nyo amang bagbaga kan mangisaksakit pa'y kada kayo. Napukaw yun, tinaddo maagagayim yun, nanang. Kaarig na ngamin day tati chismo sa aliklikan ti tao. Ngamin, useless akasarsarita ti tao asaan mo tadumngag. Nagalas, nanang. Kinaawan, disente no kasta. Denggan nyo matati kasarsarita yun. Sana basta sumalingbat kayo latan, nada malagip yung ibaga. Urayan nyo amalpas ti kasasauyo sa kay sumublat ng agsao. Saan ka tira na maumada? Kwa. Uray siyak mat Nujak mauawatan ti kasarsaritak, tadinak pa'y kahit adenggan, ay panawa kun Awan serbina kasarsaritak pa'y laang no siyak. Iswasi ka bakit? Inutemon ngay katentikas ta akababalain. Tasana nasayat na ita. Awan kas iti tao adumgen, iti pada na at tao. Uray na amalpas, sakbay ngagsaw. Tano kasta ti kapanunutan nyo amin, awan aridengganan. Magsi saon. Kas na nagitay upang umarikyakan, nga awanan aridenggan. Kasla upa ako manutakan, kutak. Awan ti mayat iti kasta, isong agbalbaliw kan, tapno agbaliw dagiti limiklikken ka. Awan kasi ti na disinte, na emma, mapagwadan abakad. Uray daytan kaka. Tatang, dakkel mo tinagbaliwan ni nanang. Saan mo tan, basta sumalingbat, no agsaot ti tao kankwana. Oy, naglaw ko ray tatatang. Saanan ado marasunos. Nasayat launay. No
tuloy ni nanang yung abaliwan tinagalas na style na. Lay, at nakamot gayam di tabakit. Di kamot agtag-tagaray. Dingdinget ti pagsasaritaan nyo. Maawatan kayo mutket. Uy, talaga nagbalbaliw kan bakit. Ay, kit, makumindaran kay tiday ta. Congratulations, nanang. Nagbalbaliw kayo na. Amok, apat patiray ukan daklaan. Sige, agpapas kayo. Awan maganab ko, no kumuntraak kada kayo. Nanang, saan na kami agurguraun? Napatig kayo kada kami. Iso nga, kinurihirmi, tibidutyaw. Kat isumet, awan mo ti bagbagak akuntra. Agyaman naki di tainan anusan dak abi nagbagaan. Saan dak api nagsasawan, wano inapapa. Kaday tati apresyar kada kayo, apamilyak. Namnamaang bakit? No makitang to ti tao adak ka tinagbaliwam, isudan to ti umasidagkan ka. Uray nagitilimmiklek, agsublidan tokin ka, uray kitaam. Alakat agyamanak ano kasta. Sa apay la kumaat, agsubli dagiti limmiklik ngagpaisaw. Ayaw na'y daytan kaka. Buen papagayam, ikan tayo iti respeto ti tao akasarsarita tayo. Babaen ti panang dengeg tayo iti pagbagana. Uraya na malpas, sakbay asumublat tayo ngagsao. Ta kasta ti nadayaw ken na respeto a tao. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Awan ari denggan. Dito'y drama tayo. Unay detan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.